danas po ovakvom vremenu ovdje ste. Jeste. Gdje su nadležni? Zahvaljujući Slavenu Radunoviću, koji je izda nalog, u stvari nije nalog izda, nego izda nas. Dolazio je kod nas da nam priča, kad pobijedi on, kad dođe na funkciju, da sve da bude riješeno idealno, znači slagao nas je. Tako da on nas je načerao ovdje da mi se kvasimo, da mi ovdje dežuramo. Nije se udostojio kao čovjek da kaže, ljudi, imam pritisak da moram da potpišem, pa da kaže, ja sam došao kod vas opet da vam kažem da ću da dam ostavku, neću vas ostaviti, to ljudi rade. A da smo ga doveli na funkciju premijera, on bi pozajmio neđe iz NATO i onaj Tomahawk da nas uništi skroz. Znači, mjesto ministra je dobio i da nam zahvali uz našu pomoć, Dostine. Da dođe na mjesto koje iz moje kuće, znači, počela priča sve fino, podržavanje ono. Uglavnom, mi smo njemu pomogli da bude ministar, a on nama za uzvrat je častio fekalije i načerane da budemo ovaj šator ovdje što smo danas. I tu ćemo mi ostati, ali opet neću ni da vrijeđam nikoga, ni onaj, neka je sramota ovo što je napravio. Ja da sam na njegovo mjesto, ja bi dao ostavku, jer kad bi ljudi, ja sam s vama došao bi danas sa nama ovdje. Ali ide vrijeme, neće mu ta fotelja traja dugo. Kad dođe vrijeme za opet da se produži ta fotelja, nema ovdje što da traži. U zetu čitavu i možda još dalje od toga. A mnogi funkcioneri su vas podržavali kad ste blokirali kružni tok od aerodroma u avgustu prije? Jesu. Mene je samo krivo, nema ih, pa čudi me i od Andrije Mandića. Kad sam se ja čuo sa njim, sjeđali smo skup, pitao sam Andriju što da radimo dalje, hoće li ko da pomaže, on je rekao da ja sam solidaran sa Milanom Kneževićem, imate punu podršku. Ni on se nije udostojio da dođe ovdje da reče ljudi, bar nešto da nas pita i ona. Ali hvala im, neka im ga, mi ćemo ovdje da budemo, rekli smo 100 puta, da branimo, što su rekli ljudi, evo stariji ljudi, treba čovjek od 80 i kusur godina ovdje da sedi u šator po čitavi dan. Mislim, to je da brani. A on će prvi da stane, a Bogu mi ga mi nećemo staviti. To je to što ja imam da rečujem i još jednom da ih se zahvalim. Ništa nam ne trebaju. Ništa nam ne trebaju. Šabić iz ponosnog Vasovićkog plemena, koji je, kako bi rekao, pa eto i da ga uvrijedim, da ga uvrijedim, zastiđe. Eto, zastiđe ponosnih Vasovića. Pošto on koji je bio dojučen, dižoke, se bio nešto, muziku pušta, on stručnjak koji je nas, u stvari nije nas srozao, nego nas, kako bi vam rekao, on je nas još više sjedinio. Eto, kad on takav kakav je, on nas sjedinio. On prijeti ovdje da će da pošalje inspekciju da nam sruši, evo, mi ga čekamo. Slobodno, čekamo ga kao zeblo sunce. Ali smo se sreli jedne prilike isto, pa je povukovao te riječi što je izjavljivao da će da nas kao ne maltretira, nego kao Boško što je bješano da nepopularne mjere ono. Pa je zasrnio se i onda je bio povukovao te svoje riječi. Čovjek nije od riječi. To je čovjek od riječi i on je bezazlen za nas. Takav čovjek, takav gospodin, ali gospodin treba biti, on nije ni gospodin, vjerujte da vam kažem iskreno. Ali vi istrajavate više od 20 godina, a nadležni istrajavaju li u onome što su vam govorili mi smo uz vas, mi smo uz vas? Ne, jedino nebitno sad je li Milan Knežević. Milan Knežević je iz Zete, isto kao što je Đelješaj iz Tuza koji je stao i svaka mu čast, stao je da odbrani Tuze. Da odbrani svoje, tako je i naš drug, prijatelj, nije on naš političar. Pola za njega nije ovdje glasalo. On je ovdje izgubio u Botun. Ali je čovjek ispao, što je brani, ne nas, on brani svoje mjesto. On i ovaj gospodin Mišo Asanović, oni brane svoje mjesto, to su tako, ali oni sad bačaju, mimo toga, mi smo ovog tijena, što bi se reklo, Zeta je, kako smo, Zeta je sad postala mnogo jaka. Da vam kažem iskreno, u zadnjih je možda jedno 20 godina Zeta je imala na vlasti Potrone, Zećane, Potrone koji su klimali glavom, koji su potpisivali sve što se treba potpisivati. Zeta se sad trgla i Zeta nikad jača nije bio.
mislim da će se slomiti i koplje o tome, znači mogu da rade što god hoće. Mi ovdje smo došli, branimo, nije samo prvi put, mi smo ovdje prošli put 2020. kad je DPS bio 8 mjeseci bili samo na drugom mjestu. Ali pa to kažem, vi ste istrajali, a političari... Ali političari, šta reći, vlast i slas. To znači ja lično, a mislim i jedna višina, ja se ne obraćam na njih, isto kao izađe čulo ne čula, pošto vidi, daj čovjeku vlast. A mogu oni da potpisuju, Slavio Radunović, ja ga znam kao dijete, mi smo podignuti za jedan ugrad, podignuti. Što reći? Jeste razočarani? A pa ne, ja ne mogu se razočarati u nečovjeka, ja u nečovjeka ne mogu se razočarati, nikad u životu. Ja ne mogu, ja bi se razočarao u moju braću. Ovo je mene, ovo je snaga. Ja bi se u njih razočarao, a u njih, političare. A koji je političar stao za narod? Nikad nije. Znači, ovo je samo razočarenje svih nas kad bi ja izdao njih, ili oni mene, ili onaj zadnji potunjani ili zećani. To je stvarno onda jedna velika nepopularna, nije naša pobjeda. A Slavio Radunović, Mandić, kada idem pričam, to je Bečić, ja se i prozvao sad zadnji put, oni su izvete svi. Ne moraju možda da, iako su političari, mogu da prećute malo. Ja Slavio Radunoviću ne očekujem ništa. Ali vi zećani, Andjušić, Klikovac, Bečić, kojih ima u politiku, koji uopšte nisu kao da, uopšte ne, ili se stide svoga mjesta odakle su. Mislim, to je da stiđe, ali mogu vam kaći, mi smo odjen toliko složni, toliko jaki, mi odjen imamo samo jedan cilj, da odbranimo svoj dom i da vam kažem isto, nećemo da prijetimo, mislim, to je suvišna priča, oni znaju i prošli DPS dok je bio u svoje zlatno vrijeme, kad su svašta čudo činjeli, poštovali su nas, vjerujte da su nas poštovali. Gospodin Filip Markić dok je bio u vodovodu ovdje, imali smo to, znači, da vam ne kažem, no smo kao mačke bišu, ali nas je uvažavao i poštovao. Uvažavao nas i poštovao. Nismo se mogli ovako, ali valjda nas je saslušao, valjda nas je poslušao, valjda je došao da komunicira s nama, da razminjujemo dijaloge. Ovaj gospodin, ovo da stiđe, slobodno javno mogu kaže, Beran. Nema drugog izbora. Evo samo čiste laži što je izgovorio ovaj gradonačelnik Podgorice. Da je on nama nudio 4 lokacije. Nije tačno. Govore mi, ne smiješ da spominješ imena. Ja mu govorim da nije tačno. Da je to laž. A mi smo njemu nudili 4 lokacije. I samo nudimo još jedno rešenje. Oni samo sjednu u stolicu i niko da riješi problem, nego samo da uzme taj stan i pare. To je istina i samo istina. Ovo je mito i korupcija. Nišavić hoće da stavlja kiljane on u Zetu i Podgorici. Ko je on, bre? Ali nije on umislio da je doktor opšte prakse, da zna i o kolektoru, i o šatorima, da zna o asfaltu, da zna sve. Ko je taj čovjek, bre? Ko je taj čovjek, umijete Bogom? Samo da ne ostave na mir. Mi ne tražimo ništa, mi branimo samo svoje. Branimo naše kuće, ovo nije politika. Oni pokušavaju da ubačaju Milana Kneževića kao da je politički. On se samo priključio nama, jer su mi 2 godine, 2,5 prije Milana Kneževića okrenuli. Ljudi moji, ovo nema ovdje politike. A imali politike, je li bilo, odnosno politike kada ste blokirali kružni tok ka aerodromu i kad ste protestovali do kasnu noć, kad ste dobili opštinu? Je li tad bilo politike, s obzirom da je veliki broj političara bio... Sad ću da vam kažem, niko neće da potegne to pitanje kako je došlo do ovoga. Znači, ne smije da spominje imena, a gradonačelnik, evo ne smije da rečem kako se zove taj čovjek. Gradonačelnik bivši koji je bio, kupio imanje ovdje i sad to pa ga proda državi i sve se to gomila i koji god dođe predsjednik, on umjesto da to raščivija ne smije. Dobro to, nego me zanima. Tada je bio DPS, shvatio ste ja što si mene pitala, tada je bio DPS i ne smije niko živ da se čuje. I sad, do s tim ne smiju živi da se čuju. U tome je problem. Zašto ne riješi ovaj problem? Ovo je lako riješiti. Da li lako riješiti? Samo da izmjeste kolektor, eto. Dađu drugu lokaciju, što je problem? Jeste li očekivali da će političari da budu uz vas kao i te noći kad ste blokirali kružni tok ka aerodromu? Jesam i za to se borio 30 godina. Razočarali su me, svi su me razočarali. Osim Milana Kneževića, svi su me razočarali.
ljudi sa kojima sam bio non stop i po šatore spava i sa Slavoljubom i sa... Shvatite me da me boli, duša me boli da su krenuli nas. Eto, vjerujem. Dobro, pa jeste li očekivali podršku svih onih političara koji su sa vama bili na kružni tok kad ste blokirali ka aerodromu? Znate kako, tada u tom periodu Zeta je dobila opštinu nasilno, da kažem. Jednostavno je sama odvojena od glavnog grada, odnosno inicijativom glavnog grada. Tada su dolazili i sadašnji predsjednik zemlje, i sadašnji predsjednik vlade, oni su bili samo kao bivši ministri, tada nisu bili na funkcijama. I dolazili su i ovi ostali, mislim da je čak bio i ovaj Radunović što je potpisao, i ovaj drugi još jedan, ne znam ko je iz ovih drugih, iz partije za budućnost Crne Gore. Ja isto tako, kao što su tada bili, očekujem i sa podršku. I trebamo da potvrdimo 100. put da mi nismo protiv izgradnje kolektora, mi smo protiv izgradnje na ovoj lokaciji, odnosno na našoj teritoriji. Ima dovoljno prostora na Ćemovskom polju gdje da se pravi. Ne treba sve kod nas da bude. Mi smo dovoljno zatruvani. Ovo je jedno postrojenje koje oni nazivaju za prečišćavanje otpadnih voda. Ovo su 3 postrojenja, 3 zagađivača. Plus što je ono već kad se napravi malo, već je malo, 50.000, ako ne i tada će biti 70.000 ljudi, će biti više u Podgorici nego što ono podržava. I onda će da se pravi još jedan kolektor pored. Pa će da se pobune za ove kade, pa će tu i preseliti kod nas i deponiju. Jednostavno, oni planiraju kod nas da stave sve što ne valja. Ne može, nikako. Mi ne može. Znači, ovo je prelomno i ne može. Evo vidite, danas mi smo ovdje, kiša pada, ništa ne smeta. Toplo nam je, ljepota. Bićemo tu i kraj, i da nije, i da smo pod vedro nebo, ostaćemo tu da branimo naša prava, naše interese, naše zdravlje i našu imovinu. Niste iz Botuna, ali ste došli da im date podršku, je li tako? Ja sam iz sela Golubovaca. Prvo da kažem, ja ne pripadam nijednoj političkoj partiji. Ja sam Hristov vojnik, vjernik, dugo godina i pomagao kod crkve i onaj. Ali što se tiče ove spaljaonice koja treba se radi i ovaj kolektor, dosta je više, prevršilo je dara mjeru. Ko je odgovara za kombinat aluminijuma koji je napravljen ovdje, kad su nekad pjevali radit ćemo kombinat Nikšiću i inat, ja kao dijete znam 3 doktora koji su se pobunili, odmah su bili penzionisani. Ja bih ovoj mojoj braći predložio sljedeće. Da napravimo retorziju. Šta je retorzija? Zamjena stanovništva. Ovi što hoće to da rade, da dođe oni na rubu ovdje da žive, a oni da se usele u te njihove stanove. A gospodinu Mandiću, sitam se ja tih Srba koji srbuju dok dođu na stolicu. Nek se sjeti samo poslanica koji je mitropolitan Filohije čitao, koji je pisao Sveti Petar Cetinski, nek šalje svojega sina u Ukrajinu. A gospodin gradonačelnik, pošto se prošle godine kupao na bogojavljenju Dajbabe, nek se, predlažem ove godine, nek se kupa u bazen crvenog mulja, da se tu malo pogruže. I ovi ostali, svi pa nema Zeta. Zeta je 100 i nešto godina skraćena i teritorijalno i ona. Samo još što nisu. Ja sam jedan od 8 ljudi koji su preko njemačke ambasade trebali da rade groblje Njemačka, 20 Njemaca tu poginulo u Denograd, pobunili su se, gurnuli se ga kod aerodroma Golubovaca, sve što ne valja u Zetu. Samo što nisu rupu iskopali za lude krave, nešto crkali po Nikšiću i ona. I dosta toga više. Ja kad dođe do moje kuće, treba ne moju kuću da branim. Tako da sa ovim ljudima ću uvijek biti i daću podršku. Ako treba, svi ćemo 3-4 ljade pokupiti se tu kad dođu u mašini, svi ćemo polijegati, nećemo pružati otpor, ali svim konvencijama je zagarantovano voda, vazduh i tlo. Tačka. I nema što drugo da kaže.